الجول ذا مقران في اللون أكا أي تمورث يتيذيرن لا honte et la fierté. نتيذير la honte, en plus on est fier, on est des honteux. La honte c'est quoi? Wid يتشون نغ يابوندونين نغ يبدلن لاصليس يستخدم une culture des envahisseurs, non, des étrangers à la place de sa culture. يتزوخون l'identité les envahisseurs يجا l'identité نس ثقي c'est une honte. Un peuple amazigh qui n'ose pas أدينين نكني ذي مزيغن تفريق ثويفا ذي مزيغن. Il n'y a pas de honte à ça. C'est un peuple autochtone de l'Afrique du Nord. Une moyenne, 10,000 سنة, depuis ce peuple, et c'est déterminé. Ah ben, comme tous les peuples, on n'a pas inventé l'origine. Chaque région تختار ses origines. de Gmadal, sur terre. Les Amazighs اختارن aussi leurs origines dignement. يبضد يونواس ذا قاشون باردون ذا قاشون لان تزوخو ننواد ترابندو ذوي ذي سعان أطاسي صرديا ذوي ذي تسترافيكيا باسكو نسعى راه افير اون الجيري نسعى لي ترابنديس نسعى لي فولار نسعى لي كورومبو نسعى لي مالفيتار نسعى لي زيسكرو نسعى لي زيبوكريت. Mais on s'arrange les affairistes. Parce que l'affaire, ça se passe. Les mathématiques. La marge bénéficiaire, c'est tout. Mais si on a يونيك اللي حا مليون ناقصين مليان يتشاسن الحق نسد